Vama je poznato da biblioteka u ovoj kalendarskoj godini obilježava 30 godina od njenog osnivanja, odnosno od njenog rada. Mi smo već od početka godine pa na ovamo tom povodu posvetili nekoliko aktivnosti, nekoliko priredbi, nekoliko manifestacija, kao što su promocije knjiga, zatim književne večeri, razgovori sa književnicima i tako dalje. Ali evo, zamislili smo da kao jednu završnu ili krunsku manifestaciju tim povodom organiziramo jednu svečanu akademiju koja će, ako Bog da, vrlo brzo ovdje u ovome prostoru početi. Zamišljeno je da pored onog protokolarnog dijela, koji inače uobičajen za ovakve svečane prilike, za ovakve svečane akademije, svim prisutnim danas pružimo jedan kulturno-zabavni program. Također, ovakve prilike, ovakve situacije predstavljaju dobru priliku da se prisjetimo, odnosno da evociramo uspomene na sami početak osnivanja ove ustanove kulture, da se zahvalimo nekim institucijama, odnosno ustanovama, odnosno nekim fizičkim licima koji su dali poseban doprinos u osnivanju, u razvoju i radu biblioteke Behramberg.